Tuguchokera mutegerero TV nkatho cha mwanya kiri ugano twagwita na mbere kurumira rwere rwa antu ya naru arure ni ugima bwa mathuganio kiri muntu murume kana no andinda bautu kurukira 23578. Aya atwaririe bionaniria bia mutano chia kana mukuru okwo twinoe kana mutoro kwanto murume mbakuthena bine mathuganio nonto antu arume bachiumagia mono na bakathekana batwi. Yes. Ni nyote menye mtu arirara mbuga kwigwa mantu jamuingirite ibyo nanire bire ko byumba gutuma mtu akamya kwina thina nonto they are not only sad. Terasma mtu ejakwire ai one mbuga udibwa kwanza nto barabe stress wethairwa bari akenu mono. Aya tugatongera biria common ire twina bio of which the commonest mono ne depression. On a drugs you gaitumira for a while no soka kugea the same symptoms kana signs kambere ni gutwika ati no ethro ukigagwa we na a very depressed mood ni gukara ukigagwa we twetaga atia uthuri kana we na munsi jaku jiende utena gukena waja ire no ethro kugukara we na tumetaga makasiriko kungenta mtu wako gweto u no negenire kanyamu gaka nini u ukuthura alafu kwena ira twetaga social withdrawal gatwika ati ogwe weta mtu murume utakwenda na kwaria na antu twathita musemania kana antu aria mujie ore kethaniria uo no te kwaria ukathi ugakarara kando ukaethiria ou ati kwenda kwa associate na antu whether na family kana sore alafu kwena era tugaga thina jia toro no ethirwe by the way kwena depression na ukamama mono ukethirwa ogwe toro yani etekuthira kana ukethiria nandi ono te kumba kumama ni meciria kuingia kana utukomba kurutha nombi wa kenge kile kiomba kuonekana ni appetite ni sensagia. Yes, kwebara yongereka mono watweka bakuria mono na kwebara utweka nandi mtu atekuria buru na appetite ni area twetaga interest to eat yani tukuigwa no kwenda kuroma gento ewe kaura buru. Alafu kwena area maana mono naomba ku notice kana sore bomba kuona ni area twetaga loss of interest in pleasurable activities. Ndemaanisha ati tuge mtu ni arakena ira kuritango ge fulani kana tuge mtu ni arakena ira kurura ta gucetha mubira ukethiria for over time agucensia gwatweka kire arendaga mono ona ate kwenda kukirutha kairi. That's a very big sign because you can have social withdrawal kana kuthega kuinteract na antu lakini ukone uya kwaga kurutha gento wije mtoni ni aruthaga kana ni akena ira kwithirwa eyo ukamenye une sign. Yes. Aya atwaririe no twantarume imbizere mwanja cheto bena tumantu iba transfer aggression kana ukona na gutiuka kantu kanini na ngentire na tiukire na gerera muntu ngirasi ntekomya kithabo une sign na kinyotheru bwa mtu bwa mtu. Yes, no ora mbugire watwika ega mono mathina ma mathuganio ne ma affectaga those three things: your social aspect, your family, or your work environment. Kwou saini area eu augira yare mujiare oka notice muromo waku ni akurutha gento ataro kuruthira tuge ataro kuringa au sense akwambiria kwenda gukura tuge bwanegena ukona ona te kwenda kwaria we no ka kuma akathi kana agakira. That's a very good sign to note. Agatweka withdrawn from anything. Mtu arale umutheru au sense agutweka ate kuthamba. Mtu araombaga kwithirwa akiria kana interact na family ogoro ukethiria mbi leo ndi ateyo
na one funny thing about antu arume ni gutuika muntu esiragia nsobi antu kaba kumenywa ni gukena. Okay, ni baka imono batija ante tone jan nsobi na drugs for the happiness or for enjoyment. Arume beto mojie kaba garukaira drugs as a way to cover up or to hide kukopu na thina ile ireo. Nande ukethiria muntu kena challenges ja mbesa ja fees kana family na bandu akathi kwinyangia mbesa ingi kunywa nsobi. Kou katubatiri ku note that a lot of antu arume betu bekire drugs nontu bwai kukopu na challenges iria benacio. Muntu alienda na agua akinye gitandeni ya mame gitumi ni mbi ate kuona toro, na that's a very big sign of depression kwa mfano. Ko akethiria atiomba kumama atenywete nsobi, ukethiria atiomba kuritanguge atitumirite a certain drug, na ndi baka end up kutumira drugs iria pankega tuika an addiction. Pankega tuika ke gusensie ka perfect. Kethiria muntu ni araritanguge wega lakini nandi agusensia arijangugene aithite kasobi kigotine. Akamatete kathigara kanda akunda athika break. That's a very good sign that teto ikwambia kuthuka. Yes. And doc, life is about seasons. Uteumba kukara utewiritwe 24/7 nontore mbije no idrowena ambeta. Lakini rimwe health challenges zikeza cigakunenkera stress kana uketha kwina sometime of trauma mbuga muntu urendete agukua mwekuru agukua mwana agukua manchajau. But number one natatumba ntomurume ba ku make sure iteko escalate na mbije kutha kwina stress sometime of stress utemuntu teva wina stress chiawe but itega akinye na ndeza tukona antu arume bagechita uturo na wina mondo kuna ataumba gutaka kuona ujo yes ije wena ndi kuma depression eko graduate mtojo kwamba kuthirwa na ndi akenda guchita ito. Yes. Okuria kiore kia maana muno wambere wa auga twariririe ni mbia antu bomba kurutha kurigiria ikinya level eu mbaeu. Mpambiririe na kuuga effects na mpambiririe kuuga thina ene antu arume benayo. Kou tukenda kubatethia kana mtu murume akenda gwetethia ni elewe ati maisha ni mzunguko kama ni hiyo seasons. Tuketho twina ups and down lakini strategies iria kana intobira tuigete in place bia guturigiria tukinya aria ni jiga tutethia emotional management. Yes. Etagwa kwiraithiria mea rimwe na gwa ngwani ngwetikie ni kinyaga antu ugeta kamucemanio akiri-ini yaku ugeta kamucemanio ukaandika kwe nteto 1 2 3 nkabanga iria nkuona ni guntethia na iria nkuona itigunte. Kwa kila mbumba kuuga bwa mbere ni men antu arume ni twibange ni twithirwe twina gintu gitagwa budgeting kana planning. Ira igatutethia muno nontu ukamenya ku choose priorities jaku. Tuge no kuigwa no tuge mfano no wina under a lot of pressure kurera mwana waku nandi no batiri kwithwa wina uwezo bwa kwira brothers baku kana family members bara bange kana bara bena arage ushago ukabera oni ntena mbesa thaiji tegete kile kuigwa gwekirwa kile pressure ya finances ira utekumbana nayo at that moment. Kwa ndauga planning and budgeting ni twambirie kwibanga kimesiria kimbesa ewe gatethia muno. Alafu antu arume ni tugerie tutonye kile what we call relationships ja friends relationships iria ni tethagia nontu ukethira wije wina muntu omba kuringira thimu ukethira wije na arua ukethira nte kuigwa wega no ndiongere muntu wakwa tukaria nkaigwa na wari siria atia. Haya ni tugerie tutonye kile community groups social groups antu no baba ingi baurete nontu ona Sunday baba ingi bate kuthi kanisa
ntigwitikia kwi no antu babangite kana bekirite ka timu ka antu arume ga gucetha mubira ogoro kana tunyamu ta antu arume kuthi out kuriunga no gatuonaga kabakibanga bakajukia basi ja cukuru bakathi out Mombasa bakathi out kuriunga guntu ona tutingwa antu arume ni twambirie kwithwa tuna ngurupu ta iria nontu ni guchanga ke mbesa kidogo bukaumira bukathi bukarirua kana bukaria bugi interact na antu arume bangi. Yes, arafu ndauga nitugerie kairi tusoti teto ja family na relationships ja wendo inyaira bado ni triggers jomba ko antu arume bagia mathina ma mathuganio. Kwou how we ora tukundiru na challenges iji ja wendo ni amuaga muno na turirikane ukauraga mtu ukathicera turirikane ukaringa mtu ni makosa. Kwou tugerie tuone if we can be solving family issues nontu irio gutere bugatura na mukwaku butena muthuro no ri kabugutura amwe. Kwou no mwanka guthu kwende butekereanwa lakini nandi no menye ati ukaigua uthuri no webere nteto eu kana ukauma nyomba ukathi ukeja ntuku ingi ukaigua no kuigua kuringa mtu kana no ngenti muno umenye no webere thina ukathi ugasoti challenge area na style ingi kwaria na mtu ku seek guidance nketo bimpugira antu ni Pedro bena sore ni Pedro bena some those we call even counseling. Makosa meto ni gutwika amero tuta accept mirimo eji antu ne batiri kumenya kwina bara beto psychologists na psychiatrists no baturuthere nya wotwiko couple therapy bukathibwe na mukwaku bukaria thina jenu na atu tutama daktari tukaelewa niko kwina thina tukabutethereria. Yes, no tie kiuria gya kuraitha nembi tukamenya mtu agukinya suicidal thoughts. Ukambiria kuona mtu uria for a good time ari mtu atikwenda interact na antu na kana ambirie gutwika mtu akwaria nteto antu batikwerewa kana akuga ni akuona mantu antu bangi batikuona na muno baba bakinya level ya gutwika no beyorage ni bambaira kwithwa be antu bakuitha muno noka ukarae wenka noka akuitha tuinto ukathio kethiria na agua no kuona mtu ona agicetha na kajio aria kidogo na kibanga ukona nteto jeria kana kuga kairuta kana inya kuga. Yes, kana ukona mtu akenda kwambira ukana nitaka akubanga into bia ura into biga tigwa rere akua ukarira kunenkera into kirendete muno akanjira kuiga ahambira kuganga uju ni mwana wakwa uju ndenda atigirwe eji aritigirwe atia tukona nandi akwambira kubanga kwirita maisha exit. Yes, I am tukithirikiria bati tu ina loved ones baba nja antu arume bainirito ni mathuganio nontu tukuga tukira antu arume baruguke batikaumie but you see that cannot happen because tutibaete a safe space neta tumba ku support nja chetu especially kiri kurubara be bagorine akurubaba gutigira tomurume ojo ate kuinyirwa ni mathuganio. Pati yetu ta antu aka na baba bange ana kiri family kiri gutethereria mtu murume pati yetu muno ni ira twita family support. Kethwa mtu murume waku kana baba waku no kuelewa ngugire aritaga no kuelewa source ya income no kuelewa tu gete mtu wa kanisa no kuelewa aria buri kiri family uria kuri no batirio gwe gutwika nigwe twitaga pillar nigwa batiri gwethwa offer help twika ugwe nigwo mukorea murume waku ejogoro mbere omurianga ni kwauma ogwamba mbere kumusavu no gintu gya kuria kana okubanga bangania nteto eu ya gucererwo tuko bukamiariria atia
gute muntu muruma kana muntu dunia neja igwa wega gutwikite o ntuku eja nyomba ni kinegene ne kirumi kurumwa na ndoa jia maneno kugeranira maneno kou pati yetu taka ni ku understand ati didikana murumu waku ni ena responsibility ya kubonga idibunda kile family ni responsibility nene ni wago provide la family area financially mono tekankuga kutena akaba provide lakini antu mono bakurutha pati era nebo bagokarata the mentor in the family menyona mwana iraithiria ithe komongaindi jukumu ena tea museso kou tugerie gutwike netu tukugeria kuturiza maneno kwena challenges ya mbesa no kwethura tumba gutethereria kurita mbesa lakini ugatwika nugo kumunengera ideas nugo kumusupport uraga na kinya appreciation. Yes. Doka tuviriria ununtu bwa matha tuchokire nkatho cha mwanya mbuga ugebako muthembere tumaruka. Ora mbomba kugaba muthia ni ati antu arume ne twetikirie rira twina thina kwena nafasi ya batu kwaria kuna nafasi ya batu kuja sibitari na gutritwa na murimo jwa mathuganio ni murimo joreo ni tugerie tweje mapema twarie tutweke open tusensie bantu mara tutwire namo mijini yetu oni bwako ni kuga asanti so kirenda uga ndeama uwa Methodist Hospital no boringe thimo kweja kwaria na batu kana kubangania teto jia sibitari kire namba ya 0724 697 053. Thank you sana. Thank you so much, Doc. Kija kairi na kairi. Thank you. Muthijwa mubango jato Ugima Ni Utonga kiumia giki tuchokire nkatho cha mwanya no tubakona kanya kugwatana bautu banka kiumia kiki kingi kwendere kagita gakega unimbita kwa ntinyari Kenya.